لیەک قوتابخانە کەمپا دۆمیز 12 مامۆستە کۆچبەری وڵاتên ئەوروپی بوونە. مامۆستەیان سەر کارێ خۆمانە هەر یەک جوان دەواما خوا و یا هەفکارێکی کۆچبەر بوویە برێڤە دبە. ئەو مامۆستە زانن ji ber çi hevkarên wa dev ji karê xwe berdane û berê xwe dane Ewropa. يعني مشكلة كريا سيارة هي مشكلة كريا خانيا هي جرانة سروانا راتبي وانا قش و$400 كريا خانيا كيم $600 وفي حال قش دربي كامبي بس هندري كامبي ده بتبع حياته هندري كامبي كي زحمته وتأخير رواتب يعني مستقبلي خلفتك نابين نأمن بولو يعني بري خدن أوروبا. مثالك يوداوا مامۆستê heft qutabxaneyên kempa domîz ev saleke $200 mehane weke piştevanî ji rêkxirawên nêvdewletî werdigirtin hatiye birîn û mûçeyê ji hikûmeta Herêma Kurdistanê werdigirtin di nava salekê de çend caran rastî kêmkirinê hatiye. يعني ام بينن از كارك يعني دسبيكا عقد تسجيل كرسر اساسيا و 500,000 حكومات اقليمه ودورقه دسبيكي ومنظمه يونسكو بدي بس دمي او منظمه اريكاري نادي تجدر بجي او يجي خوكشان يعني خوكشان بري هناك حامي كتسر حكومه اقليم دوسر هريمه يعني Li gor zanyariyên Rûdawê navê jimareka mamostej aliyê birêvebirên qutabxaneyên kempa domîz hatine pêşinyarkirin û ew nav gihiştine perwerdeya giştî ya dihokê ya got çareseriyeke demkîş kêmbûna mamosta re daniye ta mamosteyên nû werin wergirtin. Valahi gelek mabun qutabxanê da mamostayê şeftê spêdê dawam kiriye birêka harîkariya rêveberiya perwerda Sêmêlê gel perwerda dihokê me tensiqeka gelwan kiriye got bela awana evê şê du kara biketin em dê maaşekî bûyî serif kein wek ecûr yewmiye bû şeftê diwan. Li kempa domîz yek qutabxane amedeyî heye ew qutabxane li gorî birêvebirê wê bo 200 qutabî hatiye vekirin. Lê di werzê xwendina sala nû de 400 qutabî wergirtine. Jimareke ji mamosteyan wek xelkekî ji wa penaberên Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê ber bi welatên Ewropî ve ew jî koçber dibin. Mamosteyên dimînin ji bilî gazinê wan ji kêmbûna mûçeya derengketina wî mûçeyî îdî karê wan jî li van qutabxana quristir dibe. Pêşa we behlewî Rûda û Kempa Domîz.